egameni likaJesu. Siyabonga baba. Hallelujah. Legacy. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane lomgcina kuphila ngakholwa. Ubangigcinela yena nami bazalwane. Hallelujah. Amen. Wasipha isibusiso sokuqala ezibusisweni zonke ziyalandela ke. Kodwa sokuqala isibusiso ukuphila. Ngeke sibe khona lezi ezinye mangabe ungaphili. Manje siseqala leso. Siyabonga abathandekayo siphiwe lesibusiso lesikuphila. Sawunikezwa sona ke ukuthi sikhona ukulungisa. Hallelujah. Lesibusiso leso sinikezelwe ukuthi silungise amaphutha ethu, silungisele kubuya kwenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba manje inkosi semnyango iyabona. Noma nini singafika. Hallelujah. Amen. Thatha ithuba ngibonge kwabadala kumthuma ukuthi ngizokhulumela inkosi. Amen. Amen. Ngiyacela ke ukuthi inkosi ize ingisize kungabi yimi ozokhuluma. Hallelujah. Amen. Ngicela ukuthi inkosi ingisize. Ngoba bakuhlala ngeke usize. Kodwa okwasikhaya ezulwini yikho okuzosiza lebandla. Ngoba ibandla liyadingeka ekhaya. uNkulunkulu ufuna ezulwini ibandla. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu ufuna ezulwini ibandla. Ukuba uJesu bekade engakufuni ezulwini, ngazange alifele. Inkulumo lokufa kwaJesu avuke aphile. Inkulumo leyo. Sanibona. Amen. Inkulumo leyo. Uma afa uJesu avuka aphila. Wayekhomba ukuthi wayesho ukuthi leli bandla linganikeza imfundiso ephilayo, hayi efile. Ephilayo njengoba naye uNkulunkulu ophilayo. Amen. Hallelujah. Legama lami babushaba. Musa wenkosi ke akashaba lapha eStuart. Ngiyakholwa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lekholwa ke babushaba. Amen. Lokudalwa nguMusa wenkosi. Ngiyakholwa egameni lenkosi uJesu, uNkulunkulu wenzile uMusa nami. Wabona kufanele ukuthi nami ngithole umbuso wasezulwini. Siyabonga abathandekayo. Sekukhulunywa kaningi bakhulunywa impela sokukhona ziqale kimi ithubeka kimi. Seloko nje hayi siyadla, seloko siyaqisha nje. Seloko ngiyaqisha emgodini wami. Phethe khoze ekhaya ke mina. Amen. Seloko ngiyafaka nje la khoze ekhaya. Ngiyasibona ngiyazithatha ukuthi la manje kufuna ngiyolungisa. Amen.
Ngiyamcela ke uNkulunkulu bazalwane asikhulumele lapha nginikezwe isihloko lapha esikhoni esithi ingozi yokusala amahlwitha ibandla. Haleluya. Amen. Uma sawukhuluma ke ngale ndaba ake siqale sibuke lapha encwadini kaTimotheo yokuqala sahluko 6 verse 11 na 12. Timothy yokuqala sahluko 6 verse 11 na 12 asixoxe sibone ukuthi sifikaphi. Ngekusizwa inkosi. Sikhuluma ngengozi yokusala amahlwitha ibandla. Ngoba sesiyakholwa bantwana benkosi. Sigwele manje lapha eholweni. Lekungenzeka mhlawumbe singabi nayo lenhlahla yokuhamba sonke. Uma ngingakhala mhlawumbe impilo manje, futhi manje lihambe ungathola ukuthi mhlawumbe uhambe wanelba waleholo. Uyahamba, hamba waleholo, uyasala. Haleluya. Le mhlawumbe ungathola ukuthi babili bayahamba mhlawumbe inqoba iyasala. Manje ingozi akasibhekele ukuze siphephe lapha ekusaleni mahlwithi banda ngoba mahlwithi banda silandiwe ukuthi sihambe siye ekhaya bazalwane asisibo bakhona la nomhlaba simbaka mdluli. Amen. Haleluya. Akafunde ke Timothy weqala sahluko 6 verse 11 na 12. Kodwa wena muntu waNkulunkulu kubalekele lokho. Kodwa wena muntu waNkulunkulu kubalekele lokho. Yikuphi lokho kubalekele? Yinto uyokusala ukuhlwitha ibandla kubalekele. Haleluya. Baleka lengozi yokusala amahlwitha ibandla. Ngoba leli bandla lizakuhlwitha lizawuhamba. Baleka ke wena muntu waNkulunkulu ubalekele lengozi yokusala amahlwitha ibandla. Lonke libalekele ukusala amahlwitha ibandla ngoba umuntu waNkulunkulu ukhulunywa ngebandla. Umuntu waNkulunkulu ibandla bazalwane. Amen. Sanibonani. Amen. Phela kunabantu abathathu baNkulunkulu. Bayi-3. Israyeli wezizwe seyibandla. Haleluya. Amen. Manje umuntu wesithathu kaNkulunkulu wakhiwa umuntu wesithathu kaNkulunkulu wasezulwini ngoba kunemthathu kaZulu kuneNkulunkulu iseNkulunkulu lodala uNkulunkulu moyingcwele. Manje lo muntu wesithathu kaNkulunkulu lokhona emhlabeni wakhiwa umuntu wesithathu kaNkulunkulu wasezulwini nomoyingcwele. Haleluya. Isena nkulumo wena muntu waNkulunkulu akuthi wena bandla la Jesu baleka ubalekele ingozi yokusala amahlwitha. Haleluya. Asibalekele bazalwane. Asibalekele. Ngosi ngikuphephe la. Afunde phela. 11. Ukula emshikashikeni wokukholwa. Kodwa kugweme lokhu wena muntu kaNkulunkulu. Kodwa kugweme. Gwema lokusala wena muntu kaNkulunkulu. Gwema lokusala amahlwitha ibandla. Lona kulona muntu ubele ngokuthi ibandla bahamba ungasali. Angithi ibandla. Yeah. Ugweme lo. Yebo. Ushisekele ukulunga nokwesaba uNkulunkulu. Kunempawu eziwu-7 ekufanele sibe nazo ngamunye umzalwane ukuze aphunyuke kule ngozi yokusala. Haleluya. Amen. Kufanele abe neshisekelo, ashisekelele kulunga. Hallelujah. Funda phela. Ushisekele ukulunga nokwesaba Kwesaba uNkulunkulu, nokholo ukholwa, uthando, nokubekezela ukubekezela, nokumnene. umnene. Yinwa ipi elungileyo yokukholwa uphikelele njalo uze uthole ukuphila okuphakathi. Kuze usinde kule ngozi yokusala.
Hallelujah. Amen. Usinde kule ngozi ekusala ukuhlutshwa ibandla kudinga ube nale impawu ngesum-7. Hallelujah. 7 inombolo yaNkulunkulu kuphelela. Manje kudingeka nomunye umzalwane abe nazo lezi mpawu. Bana befunda swati. Jonga kulunga nekwesaba uNkulunkulu. Jonga kulunga. Funa sibe nokulunga. Jonga kulunga nekwesaba uNkulunkulu. Sambo. Nekukholwa. Nekukholwa. Nekubeketela. Beketela. Nebumnene. Umnene. Neluthando. Luthando. Lwani kulo nokuhle kokukholwa. Ulweke njengoba ithanga ukugwema noma lwani ukugwema njani lokusala amahlutshwa ebandla ukugwema nebulwa ulwa lokuhle. Hallelujah. Amen. Ulwa lokuhle kulwa kokukholwa. Baby 12 Yilwa impi elungileyo yilwa yokukholwa. impi elungileyo yekukholwa. Sisempini bazalwane uma singakholweni. Ngiyakuzwa lokho. Amen. Sisempini siyalwa kodwa silwela izulu. Silwela khona umbuso wasezulwini. Silwela ukuphambana nesihoko. Silwela impilo yaphakade. Amen. Lwani impi. Hallelujah. Elungileyo. Hallelujah. Impi yokukholwa. Amen. Uphikelele njalo Hey! ukuze uthole ukuphila. Uyaphikelelwa. Lazawusinda bazalwane. Asinde kule ngozi ekusala amahlutshwa ibandla. Mumphikeleli. Ngoba la ebukhoneni benkosi kuzawusinda bomphikeleli nabombebezeli nabomqiniseli. Ngiyazwakala makholwa. Phikelele nembebezeli namqiniseli ngoba bahambayo. Ngoba bazawuphikelele. Bazoqinisela. Bazobebezela. Bayalwa. Baya impi yokukholwa. Bayala izulu. Liyalelwa izulu. Alikho lamahhala. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alikho izulu lama. Siyabaleka bazalwane. Sibalekela engozi yokusala amahlutshwa ebandla. Hallelujah. Asibambe incwadi yaJakobe chapter 5 ke verse 7 na 8 kuphela. Swazi. Ngakho-ke bazalwane, beketelani kuze kufike inkosi. Sikanjani? Silwele kungesabi. Hallelujah. Sikanjani ngoba kuthiwa silwe impi yokukholwa. Asilwe impi elungile. Hallelujah. Silwa ngekubebezela. Ngoba sasilo ukuthi izulu labombebezeli. Izulu labomqiniseli. Izulu labomphiteleli. Hallelujah. Mphikeleli ke ngomuntu onenkani. Enkani ayifuneki kodwa inkani iyafuneka. Aningizwa. Nkani ayifuneki kodwa inkani iyafuneka. Hallelujah. Inkani engafuneki ile nembi kodwa inkani edingekayo ile nehle. Yile yokuphikelela lebhala kudokotela Luka. Wathi phikelelani kungena ngomnyango lomncane ngoba baningi abazozama behluleke. Le gama lephikelela aliveli kulula. Awuphikeleli kumnandi. Awuphikeleli kubuhle. Kodwa uphikelela ngoba kukhune. Yeah. Uphikelela ngoba unzima. Hallelujah. Amen. Ha? Funda. Asanibuke umlimi. Lolizala. Nesi mama cala msebe. Cala. Ngakho-ke bazalwane, beketelani kuze kufike inkosi. Beketelani kuze kufika ilande bakhe inkosi. Hallelujah. Ibandla libhekeke kufika. Inkosi uJesu ubhekeke kufika alande. Lasikwazi khona ke nengozi ekusala mangabe Jesu uyalanda leli. Ethi le nkulumo asilwe impi yekukholwa. Asilwe kulwa lokuhle kokukholwa. Lethi le Bible manje asibekezeleke. Ize ifike inkosi sibekezele lokusilwa.
yathi ziyangena izibhakeni. Yeah. Nawe uyagada nazo ziyangena. Yeah. Ngiyagada nawe uyagada. Uyabona manje? Akumnandi masifaka nje akumnandi. Akumnandi. Kodwa bekezela. Ngani ngoba ufuna ukuya kuphi? Ufuna la ufuna ukuya khona. Ufuna ukuya emaphabadeni. Ufuna ukuya emazulwini. Akungenwa nje mahala. Kodwa kuyasijulukwa. Kuyasetshenzwa. Kuyahlushekwa. Qhubeka mzalwane. Asenibuke umlimi lolindela isithelo semhlaba lesiligugu. Akasifunde emlimini. Lolindela isithelo semhlaba lesiligugu. Ngeke lothatha sithole funda ma. Usibekezelela size sithole imvula yokuqala. Uyasibekezelela lo mlimi. Sithole imvula yokuqala nesibili. Abekezela lo mlimi abekezelela isithelo lesigugu kuye. Manje thina kuthiwa sibekezelele ukufika kwenkosi ngoba izosithatha siye egugwini lethu elizulu siyophinda siyohlala naye. Sesishilo kaningi nakakhulu sathi lapha kuyoba mnandi kube mnandi sesiphelele sonke sihlezi nenkosi. Amen. Asabi Nani-ke bekezelani. nani bekezelani. Labaza uphunyula kule ngozi yokusala. Labaza ubekezela. La kule ndlela. Ngoba zikhona inhlupheko zakhona. And the Bible has called the written. Ibandla liyangena ezibili emva kwezinhlupheko. Yeah. Hallelujah. Manje inhlupheko yebandla ayisingiyo inhlupheko engafani nenhlupheko ezayo. Kusenenhlupheko enzima enkulu enzima engazange ibe khona engiphinde futhi ibe khona ezayo. Kodwa ifanele ibandla libe lingasekho. Kuleyo nhlupheko leyo fanele ibandla lingabikho. Ibandla linelayo. Hallelujah. Amen. Lenhlupheko ezayo ibandla fanele isuse lihambe ize ibe khona ke yona. Ibandla lingasekho ayisiyalo. Yezwakala lapho makhona. Amen. Asibekezelele mntwana baba. Sibekezele sihlale la kukhona inkosi. Singasuki. Uma kunendawo yokufela bazalwane. Yeah. Kujesu. Hallelujah. Hlala uzofela khona. Amen. Makunendawo yokufela kuJesu. Sanibonani. Amen. And esibusiso futhi lokho uthi Jesu ngokuthi uNkulunkulu uyigugumehle kaNkulunkulu kufaka abantwana bakhe. And manje azombhali Johane laphana esindilosi Johane ebhala nabo uthi babusisiwe labafike bafana nkosini kusukela ngesikhathi ngithi la kunendawo yokufela kuJesu. Hallelujah. Qhubeka mzalwane. Qinisani inhliziyo yenu. Qinisa inhliziyo yenu. Ngoba ukubuya kwenkosi sekusondele. Kubuya kwenkosi sekusondele. Kubuya kwenkosi kubuya nalokusala kwabanye. Mhlayibuya kukhona abazawuhamba khona abazosala. Abazohamba ngabenzile intando, ngabakhonile ukubekezela, ngabakhonile ukuphimelela, ngabakhonile ukuhlala. Bangena ngazo zonke ngaphakathi kuJesu, bahlala phakathi kule bhaki lemjesu. Ongayidume hamba nabo. Hallelujah. Amen. Uma kuya Jesu bakhona abazosala. Phela iBhayibheli lithi asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi. Hallelujah. Amen. Abayongena ebusweni wezulu kodwa kuphela ngokwezintando kaBaba leso sibili. Amen. Khulunywa la izolo bafundiswa la izolo kuthiwa asibe ngabenzi bezwi singabe ngabalizwayo nje kuphela sisikhohlise kodwa silizwe silenze. Abazohamba ngabenzi bezwi ngabakhuluma izwi baphila izwi. Hallelujah. Amen. Abazosala izehluleke nabehlulekile. Ubekezela kwezintando kaBaba. Ngoba uthi Jesu manje ngithanda na uqine imiyalo yakho. Hallelujah. Bathi nabanye siyafundisa khuluma bathi lilokhulu lelizwi mbalongalizwa bathi ke bakhetha kulo muva wabuza Jesu wathi nani madoda nani nimithunabili enikhethile nani nathi yaphendula indoda amadoda uPetro eqhaqhoza
singasuka kuwe siye kuwe ngoba mazi ukuphila nokuphakama akuwe akusuka la babo Jesu kuyahlala kuhlala izinkinga zikhona kuhlala kushisa khona kuhlala kwaswela khona kuhlala unako konke lelifanele kuyaphilwa lakulo kuphila nezimo zonke ezikhona njengokuthi Paula yena ngasehlukanisa-ke nothando kaNkulunkulu bese bale zonke lezi zinto konke lokhu ngeke sihlukanise ngeke kungabikho bazalwane hayi ngeke kungabikho kuzovela kumele vele kuzovela mzalwane bazalwane ningasonani khona ningekwehlulelo. Okay, siyabonga mama. Asebabini yaluka 21 sifunde verse 34. Bazalwane asiqiniseni asibambelele kaJesu sinesuki sivume ukufela khona ngoba Jesu indawo yokufela ngoba Jesu uyasidinga ekhaya uma ufela kuye sibusiso leso noma sifela kuye sawuthola kuhlala siyophila naye imvuno phakade ngoba asisiko bala kulo mhlaba sedlula asile impi yokukholwa asile kula lokuhle silele kungasali ngaliwa endleleni bazalwane Amen. asilele kungasali Amen. ngaliwa fundi wona ekuseni ngeke kwasithindile kwasefeso kuthi siyalwa silo nemoya haleluya Amen. asisho ngamakhasamele asasibambani inyama kodwa silo nemoya silo namadimoni ngaliwa Amen. ngeke ungene uhamba lula ngeke uhambe lula la okay funda mzalwane wami verse 34 21 verse 34 Ticaphelisiseni. kufanele siqaphelisise ube ngumzalwane ohlala aziqaphelisisa sonke isikhathi umzalwane oziqaphelisisayo angeke asale uma ibandla fethu Ningatifaki kakhulu emadzilini nasekunatheni lokudzakala. kanti yangena ithile lapho singatifaki kakhulu kuphi Emadzilini nasekunatheni. nasekunyathelo okudakalako asingatifaki kanti siyangena ithile lapho osangena madlami okay uyavuma uthi niyangena nenyoka bedlamini kusho wena uthi ebambe awahleli nje funda nje mani awufunde lapha funda Nkosi Qaphelani ningavumi ukuza kwami qaphelani ningavumi ukuza kwami okuphazimisayo kulizume. yakulizume bekufuna nali lesuthu manje yendoda lesizwe Qaphelani ningathatheki nityamase nidakwe. qaphelani bazalwane ningathatheki nitamase nidakwe lokuthatheka nokutamasa nokudakwa kuzakwenza ukuthi ube nengozi yokusala abantu bazahlithwa ngoba zathi Jesu nemabuya akukhona uthathekile wena thathekile lalela wena thathekile izakuthola uthathekile wena thathekile utamasa wena thathekile bese bafika uJesu uthi yaphula yekela lokuthatheka uthekela lokutamasa ibodla zelambile sawusele khuleka Nkosi Qaphelani ningathatheki nityamase nidakwe nizikhathaze ngeminako yaloku kuphila. Hleze lolo suku lunuzume. bese lelo suku luzume luthole nisatamasa nisathathekile asisiko bekuthatheka bazalwane asisiko bekuthatheka asikuchazi nekuthatheka ngoba thina njalo kudinga sihlale silindile usuku lokubuya kwenkosi ngoba simazi uzawubuya nini uJesu
asisiko bekuthathela. Ngezwakala bazalwane. Amen. Ayicace asisiko bekuthathela ungabe uthathekile. Ungabe uthathekile kubeka mfo mayisekhona. 35. Yebo uzakuba 36. Lunibambe njengogibe ngoba liyobabamba bonke abantu bomhlaba. Liyobabamba bonke abantu bomhlaba ngosuku. Kubeka wena. Hlalani niqaphile. Hlalani niqaphele. Nikhuleka. Nicela amandla okuphunyula. Nicela amandla ekuphunyula kulesikhathi sokusala lokuchitha ibandla. Asiqale amandla ekuphunyula ukuthi Nkosi nisize kungasali. Nkosi. Noma bazala impela khona bazosala khona bazohamba. Asicela amandla ekungasali bazalwane. Amandla ephamba neNkosi. Funda. Kukho konke lokhu okuyokwenzeka nize nime phambi kwendodana yesintu. Uma sinemandla siqele kahle phambi kweNkosi. Konke okuyokwenzeka. Saba namandla kuma phambi kwendodana. Sibe namandla ekuma ngoba sisenze kahle siphila kahle asinamahloni njengoba ziyezwakala. Abanobile siyezwakala baba. Kwakuyaye ukuthi emini afuthi 37. Ngifuna nama 36 ngafika lapho ngokusho. Phinda 36. Phinda 86 ngisho. Hlalani niqaphile. Yes. Nikhuleka. Nicele amandla okuphunyula. Kukho konke lokho okuyokwenzeka nize nime. Kwendodana yesintu. Asihlale sikhuleka bazali. Sicela amandla. Ukhuluma sengomthandazo la. Lesho kuyahlala nomthandazweni. Akusuka nomthandazweni. Sekhaya nomthandazweni. Kuna sibalekela khona. Kuna sinqoba khona. Sinqoba ngawo nomthandazo. Sivula ngawo sivala ngawo. Hallelujah. Amen. Sivula ngawo sivala ngawo. Yeah. First John chapter 14 verse 1 to 3. Ngicela le yakho suthu. John 14 sifuna ngawo sivala ngawo lomthandazo. Yimpilo kudla kwethu lokho. Umthandazo kudla kwamaKristu. Ingabe usathana ngadibani nawo. Ngani ukwazi ukuthi
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wena verse 1 to 3. Ikhaya labantu bakaNkulunkulu. Ekhaya labantu bakaNkulunkulu. Siyalwana silwela kuya ekhaya labantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Kulwa kwethu impilo elungile kulwela kuya ekhaya labantu bakaNkulunkulu. Lesothi silwela kuya ekhaya lebandla likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Funda nje. Izinhliziyo zenu mazingakhathazeki. Inhliziyo zethu zingakhathazeki ngokuthi khona bazawusala noma ke asibe usilele kungasali, asingakhathazeki, asibe sibe njalo. Niyamethemba uNkulunkulu. Lesothi siyakholwa uNkulunkulu. Manje-ke thembelani nakini. Asithembele nakuJesu. Kukhona amakhaya amaningi laphaya phezulu lapho kuhlala khona ubaba. Kunamakhaya amaningi laphaya phezulu lahlala khona ubaba. Kula azosilanda uJesu aye nathi khona ngoba uzosilanda asiwale ekhaya eze asilande emkhathini asihlithe senyunge abuyele nathi emuva ekhaya lapho sisuka khona. Futhi ngiwalungisela ukuza kwenu. Wow! Uthi Jesu namakhaya uyawalungisela ukuza kwethu njengoba akekho la. Ukuba bengikhuluma ngethathu minisha ngithi uphi Jesu? Sithi wenzani? Manje ubhisi Jesu yalungisa ezulwini. Ulungisela ukusilanda siye khona. Hallelujah. Yeah. Ubhisi yalungisa Jesu. Yeah. Siyalungisela abasona ngathi nesila sikhoza nje ubhisi yasebenza uJesu ulungisela thina. Hallelujah. Asambe nje. Uma konke sekulungile, Nkosi. khona-ke ngizobuya nginilande ukuze nibe kanye nami njalo lapho ngikhona. Uma konke sekulungile sekuqedile kunilungisela. Nizobuya ukubuya kwami kunilanda ke bazalwane. Kunilanda kuze kuthi la ngikhona mina Jesu. Hallelujah. Njengoba nithi usezulwini kuze kuthi la ngikhona mina Jesu ezulwini nibe khona nani. Amen. Hallelujah. Sizolanda bazalwane silindile. Ulinde njani? Ulinde njani wena? Entaka wena ulinde njani? Ulinde njani? Uma ngabuya manje, uma uJesu namhlanje engathi seqedile kulungisa, sekuyabuya bezilanda, ngabe ungahamba na? Ungahamba yini? Ulinde njani? La ukhona, lapho kufanele khona Jesu. Uma lokho bekungenjalo, bengiyonitshela ngokusobala. Kuba lapho bengenjalo, bengiyonitshela ngokusobala ukuthi Futhi niyazi lapho ngiya khona. Nendlela yokuya khona niyayazi. umuntu kunjalo. Bengiyonitshela ngokusobala abazalwane. Bengiyonitshela ngokusobala ukuthi hayi akunjalo. Kodwa manje ubhisi uyalungisa Jesu, ulungisa lekhaya la siyohlala khona naye. Lapha ayohlala nathi khona. La sisho khona ukuthi kuyaba mnandi sesiphelele sino Jesu, sesiphelele sonke sihlezi no Jesu ekhaya. Amen. Hallelujah. Asisibo balapha Bible silo lethi thina sinabombuso wasesizweni. Lapho silindele khona kuvela umsindisi wethu Jesu Kristu. Yeah. Hallelujah. Silindile. Umbuzo uthi ulinde njani wena? Nembeza wakho liphoyisa lakho. eBhayibheli lithi uma unembeza wethu usilahla lithi uNkulunkulu mkhulu kunaye. Olinde njani? Kusakhulunywa nje la, akusiwe noma losengozini nalokusala mhla ibandla lethu. Uma kunguweshintsha, shintsha ukujayiva mntana wabo. Ngoba nangabe uzosala, sawuhambela ngaka, sawuchitha isikhathi sakho singaka, la uyageza uyaduma, yaduma lapho khona, ngoba phela awuyi. Asizilungiselele. Hallelujah, hlangana nenkosi. Amen. Nikhona bazalwane. Amen. Inkosi yabuya. Sisavula incwadi yaseThesalonika chapter 4 verse 14 to 17. Yabuya inkosi. Jesu semnyango. Wesulu
Unindejane. Unindejane. Uma ngakhala manje, shaba selapulpiti, singahamba sonke. Manje, akasiyenzeka manje, wahamba yini? Ngoba kuzakwenzeka noma manje sikhuluma nje, uyithatha kancane njengoMshika ufuna ukuqeda iphalishi le ndaba, kodwa lona lizawukhala. Funda mfowethu. Funda pastor. Chapter 14. Ukubuya verse kwenkosi. 14. Verse 14. Yeah. Chapter 4 verse 14. Thessaloniki. Ukubuya kwenkosi. Ukubuya Kwenkosi. kubuya kwenkosi. Lokubuya kwenkosi kunanengozi yokusala. Barabani funda mfowethu. Ngoba njengoba sikholwa ukuthi uJesu wafa. Ngoba njengoba sikholwa ukuthi Jesu wafa, wabuya wavuka. Singakholwa futhi ukuthi ngenkathi uJesu ebuya uNkulunkulu uyobabuyisa kanye naye wonke amaKristu asefile. Uma Kristu Jesu abuyela ngibandla lakhe. Haleluya bazalwane. Lapho sosala khona abanye abehlekile kwezintambo. Abehlekile qinisela abehlekile ukuphilelela. Hayi uJesu usuka noAbraham. Haleluya. Bakulo phezulu. Laba seko bojwayele bahleli baseparadise. Manje sale emkhathini lekesele bepulo. Ibalandi leke imizimba yabo phansi bavuke laba. Haleluya. UNkulunkulu uyabaletha kanye naye uJesu. Ubaletha usuka silungisa nawo. Emkhathini baletha imphefumulo. Ilende nemizimba phansi. Khuphuke. Funda mfowethu. Nginganitshela lokho. Kuvela enkosini uqobo. Ngitshela lokho akuvela enkosini uqobo. Thina esisiyobe sisaphila ngenkathi inkosi ibuya. Thina lesiyabe Saphila. ngesikhathi inkosi ibuya. Ngoba uNkulunkulu uyabavusa abalethe kanye noJesu. Uyabavusa uyabaletha kanye noJesu. Nakasale bathi balande phefumulo. Haleluya. Bazokhuphuka. Hey, lalela. Bazokhuphuka. Bakhuphuke kuqala ngoba ngesidlulele ngeke siwe thina sihambe kuqala. Kodwa ngabo abafika bazovuka kuqala bakhuphuke. Basilinde phezulu funda kubele. Asinakukhuphuka sandulele labo Okay. abasemathuneni abo. Yeah. Kuyawuhlangabeza. Alright. Asikukhuphuka sandulele labo abasemathuneni abo ukuyihlangabeza. Iyawehla ezulwini umpompoloza ukukhulu nangokumemeza kwengelosi. Kwengelosi kaNkulunkulu. Yeah. Yasezulwini ngompompoloza omkhulu. Ikilomo kaNkulunkulu. Haleluya. Thubela. Nangokumemeza kwengelosi enkulu okuphakamisa umphefumulo. Phaphamisa imiphefumulo nalehlenayo Jesu wasala emkhathini yehla yalanda lemizimba ilinde phaphamiswa. Haleluya. Netilomo imelikhala iphaphamisa bavuke. Kwenzele Revelation chapter 5 verse 28. Wonderful. Nangokukhala okukhulu kweqilomo likaNkulunkulu. Yes. AmaKristu asefile ayobe ngawokuqala abayakuvuka ukuyihlangabeza. AmaKristu lasafile alele ayoba ngawokuqala sibeswathi la. Ayoba ngawokuqala nalovuka kuyihlangabeza inkosi. Ngoba inkosi loqobo lwayo iyakwehla ezulwini ngelizwi lenhlokomo. Yebo. Nangeliphimbo lengilosi lenkulu. Nangeliphimbo lengilosi lenkulu. Nangeliphimbo lenkulunkulu. Icilongo lenkulunkulu. Laba abafe bakholwa nguKristu. Labafe bakholwa nguKristu. Bayavuka kuqala. Thubeka. Lapho-ke thina lesiyabe siphila ngaleso sikhathi sisasele siyawuhlwithwa senyuka sihlangane kanye nabo emafini. Siyawuhlwithwa senyuka sihlangane nabo kuphi? Emafini. Namavuka bona bakhuphukela amafini ngoba Jesu ushiyekile emkhathini bakhuphukela amafini balinda thina masinyane nokuphazima kweso ngekhala lokulowo siyakhuphuka sihlangane nabo lapha emafini.
sihlangabethe inkosi emoyeni. Sesinyuka sihlangabetha inkosi Jesu emoyeni la isele khona mayisuka nemphefumulo phezulu ekhaya. Hallelujah. Sesinyuka kanye nabo ngoba bafike bakhuphela amafeni bahlethwa thina siyaguqulwa thina. Hallelujah. Amen. Siyakhuphuka kanye nabo amafeni siyahlangana nabo sesenyuka kanye sihlangabethe inkosi Jesu emoyeni. Amen. Hallelujah. Amen. Kubeka. Ngakho-ke tuthutanani. Uhambe kulephuzu lelithi kanjalo ke inkosi siyaba nayo njalo. Kuze sihlale nenkosi njalo njalo. Kuze sihlale nenkosi njalo. Ngelo dida abaningi ke amazi ukuthi lapho sifike sifunde kanjani. Le ndaba yehlale nenkosi njalo njalo bayimisa kamkhathini ke manje. Njengoba inkosi isuka ezulwini ilande ibandla siyayihlangabeza. Njengoba siyihlangabeza sihlangana nayo manje sesilandile ithi bathi manje siyawuhlala nayo bathi levesi ukuthi siyawuhlala nayo njalo ingathi siyawuhlala lapha emkhathini phela inkosi isuka ekhaya abazalwane. Hallelujah. Isuka ekhaya isilandile thina sesihlangabeza. Kunjalo bazalwane. Amen. Sokuma mfana mana lapha namo ngizothini siyahlangabeza uJesu lo. Hallelujah. Yeah. Shele emkhathini manje futhi thina la usuka la besule ngimbolile boza bitha suka thina ngimbolile. Hallelujah. Uzawubuyela nami lapha. Uma manje Jesu eza uyasilanda sibandla siyamhlangabeza. Uma simhlangabeza somafili simhlangabeza emkhathini lapha khona isile lenkulumo nayo ithi siyawuhlala nayo njalo ingathi siyawuhlala khona la. Ngeke sihlale khona. Hallelujah. Ayosilandilwe into mayina ngiyela nabo suka ekhaya sasibuyela nathi kuphi manje ekhaya ngoba usilandile siya ekhaya zonke izinto zokwenzelwa ekhaya. Ayikho into ezenza esigameni lo kwenzekile ko-ayisibuyisaya nabani yabiphephe. Hallelujah. Bahlala abantu abahlala lapha ehlane kwenzekani baqedela lapho umsebenzi wabo kodwa isakwenza njani wathatha usikana wawo nayo exactly kwasohlala ngemvuko esibukweni. Hallelujah. Wayena ekhaleyise manje uJesu weloyo uzolanda umaphathi wakhe uzonathatha Rebeka wakhe ahambe naye ekhaleyise. Ayikho into esekwenzela lapha emkhathini esigameni. Nikhona nami. Siyabonga. Manje abazalwane bese iphelile alright. Itheka kwasithuzana ngalamazwi. Amithi. Asambe baqhubeke. Funda chapter 3 verse 11. Encwadi yabaseKorinte yokuqala. Chapter 3 verse 11. Korinte yokuqala swazi funda. Sibanyeni. Kude lo munye longabuye abekele sisisekelo ngaphandle kwaleso lesibekiwe lesinguJesu Kristu. Akekho lo munye longabeka sisisekelo ngaphandle kwaleso lesibekiwe lesinguJesu Kristu. Sikholwa esisekelweni lesisihlala kuso asisuki lasisekelweni lasakhethwa khona labakhelwa khona abapostoli nabaprofeti. Hallelujah. Amen. Asisuki lapho qhubeka. Umuntu angakhetha kwesisekelo ngegolide noma ngesiliva noma ngematshela adule kakhulu noma ngetingolo noma ngetshani noma ngetinhlanga. Kepha umsebenzi walowo nalowo uyawuvela ebaleni. Asisebenzeni ke bazalwane. Sisebenze kahle umsebenzi wethu siyawungena nawo esizulwini. Uma sisenze kahle sagcina intando kaBaba sasebenza kahle kunesikhathi lanje sazobuya khona aselande uma sisindile kulokusala saphendule ngozini ekusala siyahamba sekhaya. Uma sihamba sekhaya simikisa amaripoti. Sanibonani. Niyezwa ukuthi umsebenzi walona lo yovela oba uma sihamba nje
emhlabeni alithumele nje alibuyele manje ekhaya leminise ini na buyele benze report uyafika uphethele wena uyafika uthini wena lonikezwe amatalenta lasihlalo kahle uzawubeka lo 5 wena lonikezwe amangaki lamathathu uzawubeka lonke angazi wena vila ndini lonikezwe linyawo solibhela phansi impendulo ingiyakhosa ithi ngoba ngiyazi lelibhele phansi njengoba ngiyazi wena Nkosi ufuna la ngawuhlala ngakhona ayekhosa leyo mpendulo lokho libhele phansi ukuthi ngalokho ngasebenzisa imizalise ngoba ngiyazi wena Nkosi ufuna la ngawuhlala ngakhona uthi lo phethe 5 uthi bem 5 Nkosi senza nawo asanthe semikise report ekhaya ngokuthi sisebenze njani njengoba sithuniwe imisebenzi yohlola obala ivezwe ihlolo ngempilo asabe umzalo wakhe ngoba ilanga lenkosi liyawuhlakada liwambule ngemlilo ya lo msebenzi ukuthi unjani umsebenzi wakho lowezini uthubeke mama yebo uyawuhlolwa ngemlilo ukuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umsebenzi wami unjani ewakho wona unjani thubeka mama thubeka awakho unjani wona umsebenzi wemuntu lawakhe esisekelweni ungashi uyakwamukela umvuzo nangabe umsebenzi wakho awushi uyakwamukela umvuzo ngoba uphunyulile engozini yokusala mafithi manja right uwinile kodwa manje abeseyohlolwa ekhaya kuthi usebenze njani uwinile awusalanga okay nyalo mikisa umbiko thina umbiko wakho nangabe umsebenzi wemuntu usha uyawube ulahlekele kepha yena noqobo lonke uyawusinziswa noma kuyawubashengathi uphunyule emlilweni uyawubashengathi uphunyule emlilweni akuyubashengathi uphunyule esaleni nakuhlutshwa ibandla ngoba umsebenzi wakhe uyakusha mawushile lo msebenzi ongesiwo right uyakusha kodwa manje kodwa yena qobo lwakhe uyakwenzela shame yamazi shame shame ushile lo msebenzi ayikibhadalo wena senzela shame awuqoshwa shame ukuthi nje uyakithi nakucedela phila uma usha umsebenzi uma nangabe umsebenzi wemuntu usha yebo uyawube ulahlekele yes kepha yena noqobo lonke uyawusinziswa wow noma kuyawubashengathi uphunyule emlilweni uma usha umsebenzi wakhe uyawulahlekela ngqiwo kodwa yena qobo lwakhe uyawusindiswa kube sengathi uphunyule emlilweni uyabona kulapho wenzela shame khona ke uthi no ngena shame noko yebo awunamsebenzi kodwa noko ngoba uzigcinile wazingcwelisa emzimbeni wabazingcolisi awunamsebenzi beshodawo noko hayi shame ngene ngoba yena qobo lakhe uyawusindiswa kodwa uyawuva ube sengathi uphunyule emlilweni yasindisa ngekalahle ngekaqoshwa shame ngene qhubeka mafisa khona yawo kuma-15 osoqedile siyabonga lesikhathi lesi uma kwenzeka lokho asikabi ncede Daniel 9 uma kwenzeka lokho iyawuhlola nemsebenzi lapha kunasesikhathi haleluya Daniel 9 verse 27 okay Daniel 9 verse 27 lo mbusi uyawuvumela sebulwane nalabanye ngesikhathi sinye kodwa ekhathi naleso sikhathi uyawucetha umhlatshelo nemnikelo lapha abazalwane sithola isikhathi seviki laDaniela legcina kuleviki laDaniela legcina kunezinto ezizokwenzeka abazalwane lokuhlola komsebenzi lokuhlola komsebenzi kuzakwenzeka lapha esikhathini sa3.5 weqala njengoba lithi lelo phambili lalela nje bafunda lo mbusi uyawuvumela sivumelwane nalabanyeni
ngesikhathi sinye. Ukuze ukuthi uKristu bazalwane. Uma sikhuluma ngengozi yokusala nokuthi bandla, uzayizwa masiqhubeka. Lo uKristu usayina sivumelane sekuthula. Sesonto linye isikhathi sinye isonto linye shonto leviki. Hallelujah. Uma asayina sivumelane sekuthula, usayina sekuthula ngeIsrael nezitha zakhe. Hallelujah. Lokuthula lokho akusilo lakhondele nomhlaba wonke. Kodwa kuyaba kuthula. Lokukhondela kaIsrael yedwa lokuthatha 3.5 weminyaka. Kodwa yena uma asayina lo uKristu asayina zimala sekuthula ngesikhathi sinye. Lesikhathi sinye lasayina ngobazalwane. Leviki linye. Kahle uyosayina emanga uKristu. Sanibonani. Uyosayina yena asale zimala sekuthula sa7. Yes. Kodwa kahle nemanga labasayinako ngoba lithi qhubekayo uzokuzothi namanga. Kodwa ekhathi naleso Ekhathi yabona manje nalesikhathi lesothi ekhathi nalo 7 years uyawuthetha umhlatshelo. sewuqeda umhlatshelo nemnikelo. Manje yabona ukuthi waphula isivumelwano manje ngoba lapha yana kuzaba nale usale zimala sekuthula. Masele zimala sekuthula kunekuthula Israel kumnandi kuvuka inkonzo endala yokushumi imihlatshelo yonke lenkonzo abapristi iyavuka lenkonzo kunesikhathi leso uneyiphela le3.5 leyo ile yokuthula kuphela ku-Israyeli hayi emhlabeni wonke inkonzo na-Israyeli kuphela. So yasephula lesivumelwano ingakho ngithi usayine emanga ngaleli ndlela kulo 7 years lazomsayinela uzayina sewuphethe 3.5 nesandla omfumbethe uselesivumelwano sokuthula. Kanti angeke kuthathe lo 7 years kuthatha 3.5 lesothi uza sewubalile ngaleli ndlela ngemanga labasayinelako ngoba ngeke kube lo 7 years lokuthula kuzothatha 3.5. Qhubeka manje. Uyawubeka sinengiso nsithakalo esiqongweni sethempeli kuze sikhululelwe kuye siphepho nesibisiwe. Bona sinengiso nsithakalo lesikhulunywa Mateyo kwathi Jesu malibona amanyala ensithakalo lapha endaweni engcwele lofunda koma maqaphele ukuthi lokho kusho ukuthini. Hallelujah. Usinengiso nsithakalo lesiyawubekwa muye ngophila uKristu lapha ethempelini ngoba asahlasela amaJuda awaxosha laphana awabulala laphana manje bahleli lapha ethempelini sewuyabaxosha kuyabalekwa manje ufuna ukungena yena azihlalise esihlalweni saNkulunkulu azishaye uNkulunkulu yena qobo lwakhe kuzobe khonzwa yena kuzokhonzwa leso sikhathi. Manje usengozini nawe ngokuthi manje uyambalekela oright baleka kahle njengoba kuthiwa asime kulwa lokuhle kulwa kokukholwa sibalekele kungena kuleso sikhathi sibalekele kumkhonza uKristu ngoba kuyaba kwisikhathi esibi nesinzima kakhulu leso. Amen. Hallelujah. Uma kwisikhathi esibi nesinzima kakhulu le3.5 ukhondele na-Israyeli nje yena yedwa emhlabeni wonke kuyababheda. Nikhona abazalwane. Kuyabekwaza njani? Kuyabekubheda enabeka isinengiso sithakalo lapha ethempelini ahlasele amaJuda babalekele emazweni amathathu ehlane lababalekela khona ka-Edomi kaMowabi lapho ka-Amoni. Hallelujah. Ngendaba yale ndoda siyihlasele siyithathe over ethempelini sihlale saNkulunkulu siyishaya uNkulunkulu yona kuthi kukhonze yona vele kuyokhonzwa yona. Baleka nawe ungafikile so uma kwenzeka lokho ibandla alisekho lihambile. Ngiyazwana abazalwane. Ibandla alisekho ngaleso sikhathi lihambile lihambile kunenkinga enkulu esaqhubeka ezayo akasibambi incwadi yesabhuku. Ngishaka isikhathi sami sinangishiye ngifuna ngishiye isikhathi sinami. Akasibambi incwadi yesabhuku. Hallelujah. Psalm 14. Sinangafika 14 Psalm 7 verse 1 to 4.
Funda swati. Psalm 7 verse 1 to 4. Emva kwalokho ngabona ingilosi letini. Yeah. Time emagumbini noma nemhlaba. Tingilosi letingaki. Time emagumbini amagaki. Omana umhlaba funda. Ibambile imoya yomile. Zimbabwe imimoya yomine. Kuthi kubeke umoya lo usha emhlabeni. Yeah. Noma elwandle. Yes. Noma kusiphi isihlaba. Yebo. Ngase ngibona leli ingilosi yenyunga. Ithuma impumalanga iphethe Paulo uNkulunkulu ophilayo. Iphethe Paulo uNkulunkulu lophilako hayi lofile. Iyenyuka lengilosi iphuma kuphi? Yamemeta ngelivili elikhulu. Imemeta leti ingilosi letini letinikwe amandla ekulima. Ibiza lo-4 ingilosi ezinikezwe imandla yokubamba imimoya ingavumusi. Yathi ningawulimati umhlaba noma elwandle. Manini ningalimazi umhlaba nolwandle nani? Nehlahla yes. Singatibekile uphawu emabundini. Singakatibeki luphawu tinceko taNkulunkulu emabundini. Funda ba. Ngase ngitshela siba. Funda ba. Ngase ngitshela sibalo. Le salaba bekwela uphawu ukuthi 144,000. Okay. Labantu ababekwa loluphawu aba-144,000 sisika-Israyeli njengoba ngithi ukuthula kuqondene no-Israyeli yedwa nolabaneluphawu wonke olungenaluphawu uyawusokola uyawudlagijima lelo ngenaluphawu uyawudlagijima ngoba loluphawu ligama laNkulunkulu olubekwa emabunzini abo ngaleso sikhathi emhlabeni wonke kuyabheda. Emhlabeni wonke kunzima. Emhlabeni wonke kuyadlula ukugijima. Hallelujah. Akabambe 14 verse 1. 14 verse 1. Ngathi ngiyabuka ngabona liwudle entabeni yaseSiyoni. Yeah. Limele abantu laba-144,000. Ngibona liwudle entabeni yaseSiyoni limele iyude ba-Israyeli. 144,000 beme neliwudle beme noJesu. Babanelipito lalo. Banelipito lalo. Lelipito lalo ngiloluphawu lubhalwe ngamabutini abo. Ngeva livi liphuma ezulwini. Yeah. Lelivakala lifanana nemabhudlo emandla. Lelivi liphuma kuphi? Ezulwini. Lifanele namabhudlo ani emanzi lithini? Lifanana nekudvuma lokukhulu. Lelivi lelifanana nekuhlabela kwetingitari. Wow. Lishaywa abashayi bakhe. Labantu labanelipito leliwudlu neleyise emabundini abo. Basukuma bahlabela ingoma lesha. Basukuma bahlabela ingoma lesha. Nabo futhi bahlabela ingoma lesha nje. Nabo futhi bangilabasha. Sanibonani bazalwane. Nabo bangilabasha bahlabela ingoma lesha. Nabo bangilabasha. Youth leyo. Ngilabasha izinsizwa zonke. Embi kwesihlo sebukhosi nasembi kwetidalwa letini nasembi kwamalunga ude lo munye labengahle abe nemandla ekufunza lengoma ngaphandle kwabo kuphela labe bahlengiwe emhlabeni labe bang-144,000 labo abangamadoda angazange asethengcolise nabasikazi abazange basingcolise nabasikazi zinsizwa zodwa ngabasha abazawuchithwa ngalesikhathi siuphelele 3.5 years yokuqala yokuthula kwa-Israyeli bazawuthathwa ngabasha yibo-ke bese athi amawashawa athi kuze ngabaya ezulwini namhlanje bathi ezulwini kwagcwala bathi kwangena le-144,000 kwagcwala sekuze ezulwini namhlanje siyaya thina. Hallelujah. Thina siyaya ezulwini ngeke sigqwale iyuthi igqwale nje insizwa kuphela. Thina siyaya ngifundise elahleni yesifile leyo manje abazalwane abazange bangcolise esifazane baphile kahle impilo entsha impilo emnandi ingakho bahlabela ingoma lesha ngoba nabo basha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bantu labasha bahlabelela lesha ngoba nabo basha. Nikhona nami bazalwane. Leyo kuyakwenzeka uma kuphela le 3.5 yokuqala lekuthula kwakhe Israyeli.
1 to 6. Nako lokuzakwenza baleka mntaka baba ingodi yekusala nakuhluthwa abantu. Ingodi yekusala nakuhluthwa abantu. Chapter 9 verse 1 to 6. Ungafika 6 ume ngasofundela verse 10. Ake sibheke 9 ingodi yekusala nakuhluthwa abantu. Ingilosi yesihlanu Ya. yalishaya icilongo layo. Ngilosi yesihlanu yoshaya icilongo. Uma usele wena nakuhluthwa abantu. Funda. Wabona inkanyezi iwa ezulwini. Ngoba inkanyezi eyakuwa ezulwini. Iwele emhlabeni. Iwele emhlabeni. Yanikwa sikhiya semgodi lo. Lengilosi iyawunikwa sikhiya semgodi. Le nkanyezi iyawuvula lo mgodi. Lenkanyezi leyo iyawuvula lo mgodi ngoba intoba sesikhiya ivule namgodi. Lonke namkhawulo. Lo mgodi lo namkhawulo lo mgodi lo iyawulahla khona Sathane 1000 years alahla kuwo ungenamkhawulo awayiziphele iminyaka 1000 seloko awangafiki phansi Sathane. Kwase kuphuma intuthu leyo ifanana nentuthu yemlilo lomkhulu. Kulo mgodi loyo mayivula ingilosi lo mgodi onamkhawulo kuyawuphuma intuthu lalela wena uyabusele ngokuthi wehlele kwezinhlanzo inkinga ozodibana nayo nansi ongathi sithi ingodi yekusala nanti inkinga ozodibana nayo funda mama. Lilanga nemoya kwaba mnyama ngenxa lentuthu leyo iphuma kulo mgodi. Uyakubona wena losele. Kule ntuthu kwaphuma sikhonyane sehlele emhlabeni. Sanikwe amandla lafanana nemandla abofecela bemhlaba. Kune sikhonyane iBhayibheli lithi kuyawuphuma isikhonyane nasenjani? Kwaphuma sikhonyane sehlele emhlabeni. Kuyawuphuma isikhonyane siphuma kulo mgodi. Laphuma intuthu lemnyama khona kulo mgodi lo namkhawulo. Kuyawuphuma isikhonyane sikhuphuka la emhlabeni senza njani? Sanikwe amandla lafanana nemandla abofecela bemhlaba. Lesikhonyane sinikezwa amandla lafanana nabofecela. Satshelwa ukuthi singaboni itshani bemhlaba nobe yini lesihlahla lekhulawo nobe isihlahla into nje siconza nengcobo nebantu labangenalo liphawu laNkulunkulu emabuntini abo. Lalela-ke ngithe 3.5 yokuqala kuthula ku-Israyeli ngalesikhathi konke lokho ngisemhlabeni akunakuthula kuyobebheda nazi isikhonyane sizawuqondana nanaba abantu labehlulekile kuhamba noJesu basiqondane nabo ngo labo bantu bonke nginabangenalo uphawu lwaNkulunkulu emabuntini abo. Haleluya. Ngoba laba yabaka-Israyeli bayawubekwa uphawu lamabuntini abo. Lengilosi uma ngabe kuhlaselwa manje kuhlaselwa labantu labangenalo uphawu lekuthiwa makuhlaselwe bona bodwa kuqondane nabo ngo. Kuyazwakala abazalwane? Iqondane nabo ngo. Engabathinti labantu abaneluphawu. Labaneluphawu iyofika nje ithole ukuthi unophawu idlule iqondane nalaba labangenalo ini inkinga lelo lezodibana nayo nakusele lengozi. Mawusele ihluthe lobantu. Kube. Savunyelwa ukuthi sibathose ngetinhlupho tinyanga letisihlanu. Okay. Kule 5 months nje. Labayawudla bagijima khona abantu. Bayadla nje bagijima impela 5 months. Isikhathi esincane nje. Sincane nje. Savunyelwa ukuthi sibathose funda bangapha lo. Kodwa savunyelwa ukuthi sibathose ngetinhlupho tinyanga letisihlanu kodwa singabulali. Siyawuvunyelwa lesikhonyane ukuthi sibahluphe labantu labangenalo uphawu laNkulunkulu noma labangenalo negama laNkulunkulu emabuntini abo ngoba ibandla lihambile alikho labasele babekwa uphawu ngama-Israyeli babekwa uphawu ukuthi bona bangaphazanyiswa ngoba kusele sibonane sekuthula akuhluswe naba abantu labangenalo luphawu laNkulunkulu emabuntini abo ake bahluswe nje 5 months. Lokuhlushwa kwabo kuyawuba njengebuhlungu bafecela nakasute nomuntu. Lalela. Nama kuye emuva kancane mama. Ngifuna labantu bawufisa kufa labahlushi. Okay, qhubeka. Kulawo malanga abantu bayakufuna ukufa. Yes. Kodwa bayede bakuthola. Lalela-ke kulo 5 months kulo 7 years kulesikhathi sa 5 months isikhathi incane akusebe lokuqala lokuselize
Selezi kunesihlupeko lalabasele lawusele ngoba sizingoti ekusala lafuthi ibanga ladawudibana nayo akekho nje na 5 months lemncane lapha nilawuhlusha bayawuhlusha khona bahlusha ngesikhonyane bahlusha sikeleka ngenhlupho kulo 5 months inhlupho labazali bahlusha ngayo lesi Bible bayazi bafise kufa bayawufisa ukuthi bafe kodwa kufa kuyabanganikeli. Lalela lithi bayafisa ukuthi benze njani kodwa kufa kokwenza njani. Namhlanje kubaleka mina ngibalekele kuphi esibhedlela ngiyofuna amaphilisi nemjovo banjovo kuphila ngibalekela ini ngiyelala esibhedlela ubalekela kufa kula kuphila lethi mama zeBhayibheli kujabula kuyashintshana lethi lesikhathi lesiya njengoba sikhuluma ngengoti ekusala kwethebanda lethi iBhayibheli abantu bayafuna ubaba yenkele yabona ijabula kuyashintshana manje kubaleka wena ubuye kuphi isibhedlela ofuna kuphila ngalesikhathi esikhuluma ngaso kubaleka kufa kubalekele bona kube kufa kuyabonakala afana nembuzi bekawubona impela abantu bebawubona umhlolo angazi akangithi amaJuda beyawubona umhlolo ngoba beyawubona umuntu emva kwephuzi emva kokufa akuqosa impela athi kufa ngibulale kodwa ngoba lithi iBhayibheli kufa kuyakuba badekela ukube kuyabona njengembuzi bayabona impela emva kwakhe manje kuyabaleka kufa noma bangazikhunga athatha intambo namhlanje umuntu uyayikhoma fana kabheni afe lesikhathi esikhuluma ngaso bayayifaka ekabheni bayikhunga kodwa ngeke bafe yini sizathu kubaleke kufa yabona kufa ngokuthi okay uyamfuna umbulala njengoba ayikhuluma nje ayenza ekabheni ufuna umbulala hayi angena kunyabaleka anele nje phela jeka George yeka yawulenga phela angafi kodwa angazi ngiyamkhalela ngiyakwazi mina lokho ngeke ayikhuluma ngiyabonga uyasibona sana hayi mina ngasho senabaye inhlanhla uNkulunkulu wayefuna lapha engifuna khona ngiyabona la samanje kuyafisa kufa abantu uma bafisa kufa iBhayibheli kufa kuyakubaleka uphelele verse 6 okay akasizwe funa verse 10 bayafisa ini kufa kwenzenjani kubalekele nawe uma ngabe uyawusala ngoba nayi ingozi siveza lengozi oyakudibana nayo ungulomunye leyafisa lokufa kubalekele uma seyikhunga lapha ekabheni endlini yakho kubaleke kufa uma sewuphuza imaster 900 njengoba seyibaqede kangaka lalela master 900 baqedile laswathini kodwa ungathi nje awuhambile kodwa ngalelo langa noma ungaphuza lonke lephakethe uyiphume yonke lempuphu yayo bekengaka master 900 uyiqede ukuthi ngeke ize ikubulale yini kufa kubaleke kona wena yobe ukuphila nje uyasuke ubone lesaba ngoba mina ngathi uma ngiyiphuza ngikhumile wephuka legazi angikhona bona ngathi ngikhumile ngileka lapha Pama legata engangikhona kulo ngabapasi lezandla lezikwazi zona ukuthi senzeni kuphi sakithi ngakushesha phela asihlazi into yazi into engaka nayisilela intambo asihlazi into engaka zake iphinde mfuni namhlanje akhano dalaba yakusha ke imaster 900 noma bathe sihlobona lepresident bafuna ukuzibulala bayabona sana futhi mina ngiyawazi ipresident ngasiphuzisa mina ngokwami funa ukufa into yenzeka abanye bayakwazi udate bakufuthi konti phose apulifana nemaster bayakwazi ukuzaphala bawule nenkoti leshazeni phose date bayabona sami nabaphuza imaster mina into engayibona zane ngafa kwakumba lesisu sabangaka wala uNkulunkulu uthi nife sakumbi sisabaga ngathi ngibhodla ngithola umsebenzi oyanuka
njoba ngamafiti kwabangaka ngasithi ngibhodla ngivale la sisu sendala kumbi ngiphuzile phose ngizibenzile ukuthi zange nife yimlo yashumana ngafundisa mhlanje Number 3 awunola phusha qelemba afika kuzinquma Kufa kwabaleka kimi ngivese isithombe lesincane ngisome esincane kwambalekela kuphusa poison kwambalekela isiphumile ngahlanza poison lekhumba sisu sakhe 3 na lona phusha ngangulona khala ngakho nawulona kahle uzovuka uzuphephezele la bakwazi la mawulona kahle Ngilahle inkomo seyiqede ivike kayikho. Kodwa uNkulunkulu ngalelo langa, nathi ngiyifuna ngayithola, kodwa ngalelo langa angiphula Nkosi ukufa. Mase ngisajongeni phakathi. Ngiyaqhamuka le nkomo, ngayibona indlemana wabo abantu labaya. Ngayibona nje kube umuntu wathi yathi le nkomo yafika yemaphambi kwami, yathi Nathatha lo phusa Nasade, nakijima ngayabuya kwabo ngombofu kamalawo. Ngathi sawubona mbofu. Uphuma. Sawubona mbofu. Uphuma. Ngayijikeleza, ngajabula, ngalahla laphusa lekahele. Unkulunkulu indlela labalethana ukufa kimi. Yimi namhla ngiyafakaza ngiyashumayela ngiyafundisa. Ngoba uNkulunkulu wayinkinga zomsebenzi. Hawu Jesu. Hey, madlali wena. Uthanda ukudlala lo phuma la phuma khona. Ngoba mfemba. Amen. Hallelujah. Amen. Konke lokwangehlula. Ngidinga ukuthi nakuvuka inyawo phambi kwami ngiqoshe, ngibhabathi into abayiluma. Kufuna ukuthi ufuna kungafi, ufuna uyiqoshe, ikulume, ingayiluma kabe basiyabelula. Nami silemini nami nayivuka ngiqoshe ngilume. Nasi ngilumile, nayiqoshe, kusengalunge, ngifuna kufa. Nabo nimi loyo kodwa ngimile namhlanje kwakubalekisa ukuvuka kufa kuyabalekela abaningi bakubaleke baba sebaphuzile basenengethe baba sebazikhoma emthini baba sebalala bhushi njengami bangafi Understand man Sasinemisila lefanana neyabofecela. Yeah. Inetinvozi. Kule misila yaso. Bekumulapho kunemandla aso ekuhlupha nekulimata abantu tinyanga ngetisihlanu. Inkosi yaso lesibusako bekuyingilozi yemgodzi lonke namkhawulo. Yeah, ibito layo ngesihebheru ngu-Abadoni ngesiGriki ngu-Apollyon. 5 months kuphela kuhlusheka. Ugishinywa baza bagishima abantu angazi ukuthi bayawupheka njani, angazi ukuthi bayawudla njani. Ngoba lapho kuzethula, angazi kunzima kuyagishinywa, kunzima lo 5 months ke. Lilanga sesingabe 24 hours. Sekuhlusha 24 hours ngekho howo, kumele kulala, ngekho kuhlala, ngekho kuthula, ngekho kupheka. Kuyabe kunzima kugishinywa. Engodi yokusala lakuhlutshwa kwakhe. Hallelujah. So nimathe nami MC amshayisa phansi. Vele befuna isikhathi leside hayi singakasele MC. Asifuni nimathe. Lapha asibambe nimathe Jeremiah chapter 80 verse 3. Chapter 80 verse 3. Sazi Zulu. Yonke indzawo lapho ngiyakuyitoshela khona lensali. Yonke indawo lapho ngiyawuqoshela khona lensali. Lensali ngiyawuqosha lensali. Lelehlulekile ukuhlitshwa. Yalile ukuhlitshwa. Ngiyawuqosha. Yonke indawo la ngiyawuqoshela khona lensali. Yalesive lesibi. Yalesive lesibi lesehlulekile. Ngoba kuyosala sive lesibi singahambi nenkosi uJesu. Ababa bayo isibili. Iyawuxolela kufa kunekuphila. Iyawuxolela kufa. Uyabona ke manje? Iyawuxolelwa kufa kunani? Kunokuphila.
bathi kumele ukuthi sife kodwa kufa kuyawubalekela. Haleluya. Kubaleka kufa sebayakufuna kuyabaleka lokufa bayakufuna bona kodwa kuyawubaleka ngeke kuze kwenzenjani ngeke kuze kube khona. Haleluya. Ngeke kuze kube khona. Ngicela linye verse yakusinikele. Funda chapter 3 verse 21 Job. Siyaqeda ngalinye lapho. Chapter 3 verse 21. John Bensi wa half. Funda chapter 3 verse 21. Kunikelwa ni bantfu labagula Fundani mazalwane bani. telelako kufa Aphinda. kodwa kungefiki. Phinda. Kunikelwa ni bantfu labagulangatelelako kufa Kunikelwa ni bantu labakulakatelelako kufa. Banikelwa ukufa. Kunikelwa. Haleluya. kodwa kungefiki. Kodwa kungefiki. Bakuphangisise Bakuphenyisise njengemcebo. wendlula umcebo lo. Bahlula umcebo lofihliwe. Abantu bayafuna kufa kubabalekele. Haleluya. Lithi ngala bayakufisa. Lithi kamanje umbuso. Umbuso banikelwani? Funda ufunde. Banikelwani? Kunikelwa ni bantfu labagulangatelelako kufa kodwa kungefiki. Bukhona njengoba bafisa kufa labantu. Bakuphenyisise Lalela. umcebo. Njengoba bafisa bayafisa kufa. Ngeke lokufa kuyababalekela. Into labayinikezwa bona yona banikezwa kwekuthi lokufa makungabikho. Kuyezwakala. Bayanikezwa ukuthi kungababambi akubaleke. Yini abayanikezwa bayafisa kodwa ngeke bakuthole. Into abanikwa yona banikwa ukuthi kubabalekele. MC. Emhlabeni nasemazulwini